wo wake mabindani ma kiwiyo kana ilapate utethi wa dakitari pakuvi. Aya nenda umuthi tutabie tuambia na kukunikila mbanga ye baniona una kadoli. Ni wewe mwene chathi. Ko ne twambie na kuitwa nundu yo ni ngwenda muno twambie tumane. Yo kindu kitu ita first aid kana huduma ya mbele tunenga mumou ni chauna kika wakwe kikata. Huduma ya mbele kana first aid ni huduma ila tunenga mu ila kindu cha kiteka tulitumia sindu ila si around nitukwelewa ta youth party tuikate kupya katika sibitali ko kupya mundu witu enda na mungathuko mundu witu waitu aba twambe abana twimine aba mundu asimuntu alitambo mana na mundu witu twemutethecia niki kindu cha mbele ni kusubia thayo kindu cha kele ni ku promote recovery yani tutwethecia mu asioke kindu cha katatu ni kusiya mbanga inge ikamukitikie pandoni pautu uthukumia kou ni ngwelewa no nginya twikara twambomana niki twika first aid twika nundu wa mundu acio atatu kindu cha mbele kusubia thayo kindu cha kele ku promote recovery kana kutethecia mu asioke inge kawaida kindu cha katatu ni kusiya mbanga inge twana ukitika itina watu ambia kila tukwika so ni ngwenda twambie kindu cha mbele na maundu maingi undu twenzika twiba misiye ne mundu no kindu kitawa no tono kilio we obuna kukendea mundu we na maybe ne wakwara chau ne wa become unconscious kana ne wasia fahamu so mundu asia fahamu twikana nake ata mundu asia fahamu kindu chambe nitumia my walking dummy just lay down after chafuka so mundu asia fahamu just lay unconscious mundu asia fahamu Patricia yu ile kuikala ta wasia fahamu unconscious na Patricia ndeko ile wakikamba kwa utu kama mwe wetu amutaviana Kiswahili kana Kisongo ni mutu ile wa musese witu so, utwenda kuosa kana Patricia yu ni wasia fahamu ni unconscious ndeko yewa Patricia asia fahamu kindu chambe we tamusia yesia kana we tamunenga ni wa first aid ni walite kwamba kunena na mumu waku so unu walite theo kamukula Patricia no mbewa mo witu ndekuigwa kila to munenya ko ni walite kwikata ni walite osisia kana ethayo kana ndanam chau ndethayo ko wasie pe mwikiba ula coordinate uraanda kama katika chongo wetu carotid so ni wewe wepo ni wewe walite utake action kindu chambe ukasisia kana no corresponds to chau to stimuli ukamosisia ba kana imubona chau koto ni wana mo witu ni wa respond so what we go usually to situ kaisa kana chao airway yake the sawa tuka tambe kuthimbola nenda ponya museisia mwikibola waile opinye ya kusisia kana bado Patricia no kwiwa pa katikati ya ngolu na pa pe mwikiwa webu pa ungingo pa ngingo wabinya buno kwiwa ngoje ikuna kana pulse wewe ngoje ikuna ukamanya muo witwe chao thayo wewe mu witwetha no alite usisia kana nzia yake ya kubeba sawa uko kile chau chongo banini tumita head and chin lift so wewe ukisema mu witu no elewe kalu wewe ukawajia chaba no isisia kana mu witu no gekara no kubeba mundu aimaneka kana no beba no alite ona kithu ikiyokela na kithe no digwa chau pe muntu ya ukuma ba wanze lelikite kumu witu responsive no windwe ni chau no windwe ena infection kana kendo na mwange na toyiri meseni mau ni ndo akindu chu kwa ataalamu alama kana paramedics ni masiasa sindu sita vitals vitals ni sisi ya blood pressure kaka isi ya sukali na akasio kaka assess chau mwiwa mu witu gonde so mu witu nondo netwewa no correspond tutonenda no wende ni ku faint faint ite so mu witu kenda ni ku faint wa faint ni tuteke ai tambia tukakata tukamana kana mundu la wa faint nenda kama ya mobika katika chau katika brain kana uongo so mu witu ni tukamukilia chau maau twakilia mao ne twathethe cia ndakame kuthi katika vitals sieto vital organs kana mamuza alame need ndakame kwa metuke that is the brain the heart and maybe lungs so twakilia mu wito no walita on respond twalite kumunya katika kindu tukita recovery position ni kana muwela kwesa kukwata fahamu yake ekara akutokena ende safe kusiyambanga zaidi kuni walita kwa kwata kwa kwake kome ukakomia bau na wikwata kukunge na kwa uyile laba no ibindu mu
wa mubendo wa mutwe no mubendo mbola mu witu akoma onaka koma masameana esa kokela tena muisio na ila tu sisia mu witu wa wimbia mundu wakuwe wabaluka ni wali to sisia maybe ne akunwa ni shock maybe ne wakoma na kindu kana astoka so ni wali to sisia mbanga ila sievu ndukathi ulikano endebe ukuta we ukitwa baluka wona na jagara atelema so ona kuwali to sisia katika potential hazard kana sindu ila sikera si around no windi babe kindu kisa abaluka kanela ukubaluka be kindu chegara kiukito baluka nandana kinambo baluka so no ali to sisi okasia nondo twakitia buni kigara nikikumisia casualty wito so kindu kinge kenda mundu ni wewe no ende to baluka ni walite kwigata kumutethesia kubaluka ukamkwata onesa no ithe ona akende so aya simama sasa. So putu tu akava unconscious patient na muwe na mathina machau fainting. Fainting ni twisiye kikane maundu tutasiye kindu chambeta kushtuka na withu koma kambunini kwina obyobu maingi na kana wina kindu cha ukwata walilikana ka event kana kindu watelema wabaluka so nitwadite kusisia tukasubya mundu muwila wekana nake buni wekata ila wa momunya katika recovery position pe danger sila si alitokwata na nituelewa kana ila muwu akuwa fainting kana muwu wa faint faint mala eli kana atatu ni walite utake action mala maingi ithie pa misini kwitu ni tutanende atutena namba tutoma ukunia pe mundu oyua sia musia isia utesi namba yonde ya emergency kana ambulance nitwalite kala tukenda na namba hii tethia sia katika maundu meki katasu before wende no alita okuna na pe namba muno itakunanga walita wa 999 ila ya askali namba su na ni walita no sioke kala okakuna mana ukaisia kana mebo no I was checking the line yes nondo tuwa mede nani woka okendi andwe sikana ni tumika that number is very effective pe namba ya Musalaba Mutune kuna wa 1199 nwali to report any emergency ni kwatia katika system ya Kenya Musalaba Mutune ni yodi na wide range ya ambulance na emergency care kila bandu netono lika any locality so nitwalite sije tukeka twina namba isu peo namba mbingi na si account nitwalite kala twina namba inundo tayu wait ne wokie mana na ambulance ikwita ona ne mana si account so nitwalite kala twina namba hii twethi musiasia tusioke kwa muwito twasie ni twende ana ciana ba musiene na muno kana ke kulukulu kana nike uthauka kakakwatwa kakaenda akaiye chau ongunu kwa kalamu akakamelio kaindo kuka munyonyi kakabonoka akakamelia na kana ka elamu wa chokewa kana ka chokewa nikabinga nzia ya nzebe kubita kuya binga nzia ya nzebe kubita mini muwito ni chau ni compromise na ndatona kuikata kubeba muwito tweshughulikia hata na netena akebaya before to mubiche sibitali nondo muno tokasia mundu muno nutona uko na mundu akwiyata mundu eketi okwonja kana na ndesi kana keke ndo kene cyo munuka so mu witu muno na ayame tumasiana mema ndo maingi muno mundu akwata kana ka kwatwa ni mathina tasu ka asembete na ikecha kwa chukua mwana ni waitwa ndana atethesia twikwa trasia ila wakwata kindu cha muthembo sundu ka panic skill siela isi isomera gwandu you need degree by the way fail no skill basic in fact tusieta basic mo wito ni waitwa na mwana wito aitwa no kaindo kuwesa trasia thoka yako kani mwana trasia below infant is less than trasia a year mwowi ne waitwa nitwana to yene kila cha mwita mtwali toge ukamwowu tukambia cha back slaps ukakona kana ka 1 2 3 4 5 no ibenduka between the nipple line ni wape ibende thebu thitwa sternum ni wali totomia cia kwili no isikana kai namba kuumisia mabindi kundu katumie kwoko kwonde muno baya ciana citwa tukona ngundi na mundu muina itwa twikona ngundi twacia ni kuumisia mwo wito no windwa theita lakini uyasia no teje lakini uketi kuumisia ruongelela mathina so mwo wito kila kibo mid sternum wali totomia cia ile ukabimia mala atano 1 2 3 4 5 Baka baso. No ibindu ainge kenda kindu cha kukiena uma wekuna inge. Twasia musesia wekuna between mbau
katika te ambau ikombe seituo ikombe seituo pwe bo wale to kuna 1 2 3 4 5 twiki yako umesya mwana kaba kuumesya kutea kwa thayo lakini tukuna steady and firm muuma na tukwete hata mwana onu make sure chongo no support ite na no support ite kithoi ukakwate mwana ina meunundu you can cause more harm because no wendie kuga unda kama sutra ametunga kugwithira chaune kwithira manyu so twali tokuna gently na firm na twibindwa mwana witwengi tuyende walite wona kindu kila kimwitite ni chauma walite ulichakala ka kukamwela na walichakala ka kukamwela for instance wekusia kila kimwitite uyumia so wendi ya mwana witoe safe na walite mana kindu chuni chaumata mwana wani wambi ya kuya kendi anzia ya kubeba ne yakata ni abinguka kuwema na mwana witone chau sawa ina nini sinundu mwana enda ananwa ni utona ukoma ndukone tawawa no wikata mwekana na aki yako meno isio kwa woso monje pepa sawa etina wakwiko pepa tawa mutu hospitali ni to advice ya mwana katwa hospitali kenda ni waende ya kuwa no wende kindu keke likita keke nene na ila kelike ni kenda chatila kana cha gwaruza the nzesu ya nzebe so no walita kwikata kumutwa wona awete na that is bleeding yesu jaendea after ona wa monja so no sindo tuto no manage at home ukendya netwe gara netwa avoid maundu tasu tuke kwa mundu muima no kuisa then twasi otwiyo watu yana twambia otheka kaindo ka kwita umenyongwa so mundu aitwa kendo chambe ambia kukoa anakoa so no alito muya kindu chambe no sio kumuya aende no koa na ilo ende no koa no alito muria shua nena na muwa kwilo nena kinundo egwa muila wanena na kegwa in a better place na no akona no kuboa so no alito kabaiti na wa muwa waku twasione mundu umeka na mundu muka utena utemuito wadi take yangundi yaku katika hivi kika sinusita abdominal thrust na ikwata ba we kusia 1 2 3 4 5 na iko na back plus ondo to kuna mwana wako no unutethese kendo chuke gata kuma na imukulia we muya kenda ni wona kendo kilo amelete tafadhali no umi wona tena ability yesu no we umisie mwene muno isindusia muthembo sino sikike andu obese kana andu alanu mundu ucio kende na wabinyebu baikendo weka so ni bemba na manuva ingi theater wa chest thrust wali take yakwo kwa kuba na nze bado ni tumikana kwa ala aito nundu ndobinyebu nundu wa kusubia mwana kuko kwa kukwiyo bala wali take ya chau ngundi yakuba no ibineya o malatano ndo to kwasia nona nechauma nekekeyauma kila kemwitete so nitutumianze iswila tu manuva chau tu manuva kindo chaita mundu muima ukuna mwongo gently na firm wende kwa steady kwe umesia muo waku singundio ti aye ne latwa kuna mundu ngundio na ndoike yayo no umesia muo munana that is the common juijo kindo kila kinge tweka abaya mesieni yitu by the mundu abenduka waitwa we abenduka na ekunwa muno ayambwa mu you amina kwitokwa ayambe ya kuita wo wendani nona yutenda atomesia muo so maundu angituto no komana na bomba yambe pe ando tumeta mamu ngathuko mala maingi ando ane maomi na muno tando alama tayetikela katika society katika misijito mundu no ngathuka na iwa utembelea na ndenda uweta kanenda na thino na nituisikana ku ngathuka ni lack of sufficient ni nzeve iteubika katika brain system nundu wa cause mala maingi wendi ani cause permanent so ni twalite gusisia mutu kasubia nundu muhu kindu chambe mundu ngathuka numwona aendete ndabaluka hata mundu faint no wona athea ukona mbola athea na muno ni wikima na ciande na baya musi faith twika atela tuona mundu angathuka eganambo kukulia wasi athea ombola angimaenda mituki lakini muno wona pinduka na no walatia ni kumya wasia akaiwa asia awambu na ithea so nukwala muno mala maingi na la walatia andu
na yu ni withia kaingi mundu angathuka the amwe mundu tonya kuma ngoimi na kuyangi withia mundu wikite mbele kuongi utonya ona kwithwa na accident ya kupitia maumo ya incontinence isu ni signs ya etha ndu isi wailite mundu ni wailite kumanya kana mundu one mungathuko mundu wa mungathuko kindu chambe ni wikasya ndele na ndele na yuma athitwa na uma uno yona laula metho na mala maingi andu ma muthembo suta atesika na ata utamwisi ni kuona mundu utawambia kwasya tha kutiwa ne thayo wake kuni wetu asitunenga tila imuyito ya kunenga ne kana skill ni kwendwa ni twa minimize chao andu aitwa ya muno kumia na ku increase chance sa survival nundo mundu for instance twashe tunengane mu example ya andu ala mathukuma kware tiwa paso amabia mundu no amungathuko na ndae mothuku andu alangi kuno ngina alike ba yekata ambiye kwikata athukume na mundu one wakwatwa ni mungathuko paube thukuma na chao kila kuthukuma na chombe ni hazard ni bia no to amende amabangitwe na yambi na ena tindo na kivui mundu one wane thukuma na hazard ndei so ila wambia kwika twikata kindu chambe ondo ne mutunge back twaisi kindu chambe no alite kwase tucita Dr. ABC no alito si ya danger ila sibu mundu wona athiko for instance kwati ya mutwe wake nduke kieke siko twiki yake siko angi makoba mau kwato mutwe kwa avoid chao head injury na muno tu ya watu mande ongwa nondona ila tema buyani palati for instance nonde twaise first aid twikata we use tutumia kindu kila kipa kupe cha utethesia ko tebana kindu cha muthembo suni cheka fedi tekata ni kana chongo cha mundu kika kimane bunde kekata aumie poube ngwa ekite twasi ola nundu asua wasangwe swilela mutweni no ikwate ya mutolume na ndukatate kwikia kisiko kana kwikia kamute kana kwikia sindo isukanywa mukwati need to lay after 5 minutes uona sindo isi persist no alite ku call medical assistant kana mundu wena utwika wa kushughulikia maundu ma muthemba huu kwa ngelekanyo ni walite kwita ni wokutumina ise twikale namba cia ambulance any kindu wona kindu chambe twasete yele na mundu wakwa ni wambe wakwatwe mungathuko twilelu ambao kunia mundu wambo mukwati ya manda namba ukana mwenda muyaratu usiungi yako ne namba ya emergency muwako somo shughulikwa kitumi nondo mala maingi twinthia nitutekia no ume ya mundu bana ingathuka katatu na woyasi na mundu nundu wewe yeti class nyine ngathuka ou tasoeye malao wabaluka o manake levinda abikande kenda ndo ibone weti na mutwe so mala maingi andwa mesa endwa na thina wa mutwe ukesokos mekwe kindu kita wa CT scan head CT scan na before you get masiwe ni chau kendia nundo mundu ono sengino ndia e confused nundo wa ikimanisia mutwe so nje twasia twike chau ngwa kana no umye kiatu cha kenda ikite kiatu kite muumisia ukakwati yaba no make sure alai akomete e flat ndukamukomia okilete ne kana supplier ndakameride chau mundu ila wasio wamina usio kanundo mala mainge mangathuka ana mayokila mo kila muye katika ila tumetie recovery position kana position ya kuboa wende muone wachao ni wendo relaxed na amino regain energy mukule we aende yata kenda nundu mola maingi penda ila mamelasia umukulie nywete ndawa yingi na no sio ila we kala na nduma muthembosu nundu ni mafili hata matengetwe ni society lengi nundu wakindu kimeka nundu ona mala maingi ni kwa the faith ilati wa makanisa na mundu weka kendo chu ati yobo toiboya pati wandu atatu kana elevu kanisa nendini no kwendo andu mona ata kindu kitecha kawaida twikasie ni kuowa twikasie be maundu angi no isi akamba nitukadhao betia wo tukambia aki ya maundu angi maundu amekuo na ni maundu normal na windhe ni cause takindo ta infection na muone alitoa mtu hospitali kenda ni mala ni yala yake yambe ndakwatwa ni mungathuko nikanaka minomane kanichau ni thina mwa watu akwatwa ni mungathuko utanaendea kwa kukulie mungathuko weta we ni chau mungathuko no ndo tia mwambio ni ngwiye ni katika pe message tenda inatumwa katika brain enda ye discontinued so ila mu message so ya mwabika
muno ni blood flow mu witu no bikamya no kwata chau ni sumithita epileptic seizures na icho kutumwenda yikangau mala maingi la wa command ndakamya ya minoflow ne sani wikata no sioka kila tuweka atu inda atu isi nundu twinengane uduma yambe yabaya twethi ita muwo endo ena lakini at that moment nundu nde unena ndu umwika kindu kila ileta ndo baya tuteno twika hospitali twali tokwati yo chongo na muunu kurigene energy kana no kukwata bina wake ila wamina kwikata ndakamya minoflow nesa so ni watu kwasia kenda mundu kindu ta muthembo ke yamukitikia nusio akathi hospitali akatabya thina ni chau lakini kenda ni kindu cha mwe kikie na ndana mina ndeka itano kana mungathu kondu netungilila mala mabituka atatu muwo no tweno konake na twemwe nikare jande no nyandawa ndo mala maingi ne masiane moti lwe lakini mundu amina kweyetikela no nyusa ndawa yake na mungathuko ndikwa sia no thela lakini nuoleka malala utona kuona kuapen kwa mundu ila wanyo ndawa yake nesa undu vailite ko wetha twase mundu kwa chuma no ngathuka atilivo ile anywa ndawa nesa nitonya oleka katuka atilivo ona niyo mina moi atangathuka aya tui undu ni ulongi kindu kila kingi nenda kunena maundu alama kitika bayanza nundu tuyambia na alama numba yuti bayanza na nenda ku encourage musiaisia wakwa wendo aya bau alama endo amalelune ti mutoi wa kamota mutoi wa ngali mala maingi faith nye ndinena yuke nyeju balelune be maundu maingi na nyeta ta mutaalamu wa mundu ana muyola andu alangu atangana namo nibendo ana uya mwinge nundu ithieta mundu tuola uya wa gusyawa naguo na nitukoma na maundu maingi balelune mala mingi no uthi ukendhia mundu ngali ni akaluka mundu ni uwite mutwe ni uwite ku ndwisi wambia ba itusia se tukambia na vital ondo naisie pe vital kana mangutha alame mabata mwene mundu uwite ku uwite mutwe uyambia naba niso na indo ingi katika ambanga ya kitika angi ni masemba ndise kana wa komana na kesi ya muthembosu no tono kwa accident na katika hii scene mwitiwa na ndo eli alama tetona mundu ende ani wasemba na ne mutuli kuku kana ni uwite lakini no sembete no ndi ape hormone yetu fight and flight adrenaline ni yote ya mundu ni ana nito encourage ya musese la wapika katika scene ya mthembosu a control crowd nduketikile andu mambe ukama usiwete bu kindu chambe mu ilawa kwata wambi ya bleeding no need a lot of oxygen so nito siasa tukendea wapika katika scene muno message nenda ibiki andu matu mota mundu kenda be mundu utethia cia society ona katika mundu alango manana mo maingi maeta wanandu matu mota na andu matu mota no seoma kama na mundu ana mala maingi wendea muonde umete muno lakini abikiwe hospitali ena maumisie maingi kuteale kwatete niki nundu akino tukita handling ya mugu kuma baya sini yake ya undu waku kuma ba kutoa hospitali utoa nande ya mu neyo ya wabika katika sini wambe peke nukitwa ku triage awu sisia ula musite ambia nake mula musite ambia nake ukita kuala mubo ti ulo kwita na ukondethie you put beta stovite asia bunundu mundu weta na ukondethie uyona ni wotethia lakini walito sisia we mwene na metho maku ukaambia na mula musite ne weba mumu ukuga mutwe kana the upper part of the body, the upper extremity ni umite kana ne kuga muusu ni walito sisi okambia nake nundu muno waisia kweba sana ngo nelanda kameya mina kuma ba muno mala mingi katika road accidents kana mbanga cia lelu au maitu twasia niki twayasia nundu akindu kingi twasia nundu akuga kindu chambe kuga niyo number 1 cause ya ikumbinge cia lelu mundu ondo wasia twabika baya twebya ukondethie muno tusembe ya mundu iba na iwona jua langi na bina wa kwitana na be mundu baya otetona mundu we are responsive kuno sio tukambia na mundu iba na mundu ya utegara uteyokilia na tukamu address na tuka arrest bleeding
na bleeding mala maingi na bleeding is ile kila bandu wana mala maito tio ba amusi tu kwa temo ane thiembe na ithie tamatagitali saa ingi tukwana na sindu fani muno nondo tona nthia mundu ekiwe muthango tona mwinge muno kitaune by the masia mundu ete makana tulua umba muthanga nangi mathikia maiyani maiyani kana kabibi ikonge ni yelo bibiwa numisi ikonge the scientifically proved kana the any infection no thiendwe kwaguo kana kwa kithio kitu thiikata thio ngamia inda kame kuongama lakini tithie kusisia kana ni maundu meva matona kwikata matona kwikika itina mundu abibiwe kongethi na mala maingi waisia itawila si yitetwe na isu kombo kitauchu ni umino na mwai kitesobwa kana kitesa ni nyandalili ya usioka lakini mala maingi ni twewa mundu ila wabika pa katika accident ya bandage rangu ningi mala maingi ila mu kana mundu witu twendi ya wiete twali ndo chambe ne ku make sure ni twasisi ata twekata itwaungamia kuugwa kwake na ila twaungamia kuugwa ni twa reduce risk yake nondo mu au muno aenda kindu tukita hemorrhagic shock kana ndakame kanini ba mwene ndakame ya nini ba mwene ndakame manano ye kuite oxygen so ndakame triangular bandage ndakame ya mina kuoleka mwene nayo kuite nini na etata sikombili nikwatia musese witu nwende na kusoma maundu kauta yulu wa kuthinikia mbangasi amitukilika kana itwambise kumanya yulu wa mundu ila wethwa avaluka utonya kumutethia ataitwa manyondu mwana kana mundu muima avikia na kwitwa utonya kwigata mavina mengi tukuna ngundi ngethia mundu suni waumia na no kune vindi nikaumia muno kwao nikwate nwende na kusoma na ukamanya maundu ala wailite kwika na lota ilite kwika na ndukasembe kwika kindu utesi undu cha ilite kwikwa oyi twende na unena na mbanga ila siakitika ila twinza tuteye nyumba ila tutembetele nuni twi kunduni kiwakanyo ku twenda kusisia hii omundu ila watinwa na wethia ni waua wailite kwikata ndukekie muthanga katwigwe ndu mundu wailite kwika asante Faith ila mundu witu wati na utinwa for instance twendi ya wiete ba just catching mu witu ne uwete na muno twasiapatie yendo anandaka mbingi na mu witu ila wamina kutinwa bu na wambia kugwa ne wali totumia kitambaa kitheu muno ithie tutembea na kitambaa olote na chambio tembe na cho mundu onaenda ikicha kutumia kumia na nusio tukatembea muno na ngalisu meinayo ndikosa kitambaa kana kindu tangwa na twasiaka bakusubia thayo kute kusubia sindu ingi muno windia no tona ona ukumwia kenda ni mundu umya sati yaku kenda ni ndeu lakini mala maingi wendia waisa kitambaa ila sio bele mundu atona semba ose kindu ta itani yileke yakwitwa ikiwu na yombote nitwasiaka kila kitana kitambaa kana ngwa ila walita kwikia muo waku aliugwa yali ndaje tindeu na to encourage yao ni kuola infection kana kuora tumidudu kulika gitaunike mundu ngitwana ku compromise kwikata ila wakati wacho wa kuboa so mundu ila wende ya mundu aliugwa nitwa for instance muo witu ni umite gwitako nitwa sia walita kutumia kitambaa kithiu uka insert kindu kitwa direct pressure na mundu twase ni wewite nitawo ikabake no ngina twase enda responsive kana ukomete apply direct pressure obinye pyu lawa binye no tele ya sia kana ndaka me ku clot kana ku form clot na wamino bineya bado wona ndaka me yake no liende ya kuga ne walite kuongelela twase kindu kingeje ulwake wona kisok ukongelela ndukai kinenebe muno so wekia mala atatu wendea no kiendeye ni walita kwika kindu kita tourniquet kwa tourniquet na joba wa above kwa tourniquet ni kwa mubanda na wewa mubanda wekata
walete kusekiwa kitau kichaki ukamba uchova nondo nikiwite muno na mwithukicia manata cia bani bo benda na ndakamela mbingi itona isi pati ya mwila ira na ndakamela mbingi wamina kuo baba nitwa no tumie kitani lakini in my case nye nitumia kindu taki mvando kindu ki stretch no tumie kitani kuo belo wiyoba yulu nikana minimize chau ndakamela yokite pati yesu yamwe na wambia kuoba uyobela bayulu na uyoba ina maana that ndakamende kata iyende yana ubituka na muthukizia ne wisitine ngane first aid ko wamina kuoba make sure ndonoba we munyitite muno ne kwenda abe kindu ndakamene yali tobika nenda no kanini so wa mwete sibitari ntosiza kana ko ne ko bicha ndakame ba nundu kwa mo bicha ndakame kutona lead kukatilwa so ntwali to make sure ni kwekata ndakame ni kubika kila sehemu ya chao ya kuku so muunu to namka muunu to naenda atolikite kuoko na nitwa nyina kwa sekana hudume ya metunenga andu nikatu minimize chao kuumisia kana tu ikara twena umisia muno so mu atolikite kuoko enda atolikite ba muunu mu advice yae kata akwati ekiko kwa kimu agukunze mala maingi wendia mu kito milela kama tani ili una wendo kujali kuninete so ni uto usia sling na yeto meta sling na utusobye onabaya nyumbani kitu na utumie waisia yene ni hospitali lakini ututumie leso ukitambaa cho mia kano ngwa yake ukekata ukoba ya muwu waku so pa mu welikelia ka tiapu naende bawe yekata uingaisi ba no yobela baitina wababa wenda wambe ya minimize chao movement chao sia kuoko na pa welinga nesa wa muwa kuwa mubicha ou wenda wala movement sia kuoko ko kuikaende na bindi ya tuleka kuikaende na kumi na batoneka kenda no kwate kitambaa kingi no uge nuru muno baya mbangani twasi on ambulance yokande kuyandonde mulo to no tembea ndanenga priority ambe kunenga alama unconscious kana muula wina chao umite muno so uno muto no bika hospitali na nondo no alise kamota no alite kwa baba no walite kwa baba ni kana umake sure ndana thingithanja koko ku muno musu onaga mina paya kajote mara maingi twendire twithilila matakitale maitu lawama kana blame tuyasia niukiye ate nende neso shughulikiwa dakitale la wakuona baya wilio kana we musobeku mara maingi numa nawe musobeku na nicho kitumi faith wasisia na hospitali itu Kenyatta manaisie nitwalite ku minimize kutwandu bauna chao na ngali sia abiria kana itu sita uba kana tukaletwa mwene ni muno nimeko encourage tutwaina ambulance nundu wake muwela wa mina kwete ambulance thina andu mena utwika usubia chao mawugonde ko muwela wa bitu hospitali ena ambulance ne musubeku onake kalawanda tikasiana ona enda chao musubeku kute umuwu akumwetie na chao na ngali kosa kitanda ukumkomya na ndakitali na muongewe na chao muumia ngumbe wosu yaku muno ukona ndakitali ate kwikata ate ukutethia ukona ato ukwekanise ngwambi sionena naye yambi yonena naye nanda hospitali usindikambela uthi ni kanile bama saeli na kebe bondo zaizo no kiliotilekana yes yuni woto asia muno ila wakwata emergency no seoka conduct andumena utwika makesi ya muo na wenda wa mina usovya muo waku nundu ona makekala na muo ndateka siana bu muo waku kendo chonde keke no matone kwikata kusovya na nenda kunene ya maundu ma isaba ya musi isatio kutulwa kutemwa ne kabyo kutemwa ne oyembe nduima nitukwelewa kana tu mbanga tuni tutona control na tu manage before na tobika hospitali na mala maingi nitutema watu ke kasindo tondo wasia ko bibe ye konge kwikia muthanga nenda unena na mwethugecia adis aikane na maundu ma
kwiyitia na nzia itailite pe organization mbinge ibundia cia maundu ma first aid na nusio mundu akatake on that initiative mundu kateka misi yonde kana ndwa situ kila ndwa kana kila musi wina mundu wese kutethecia wo katika mbanga hizi ciekika nusio akegata akendwa ebo katika kila musi ni kana mbanga te yekika ukendwa no ategata atone utethecia mundu twendwa atwasuvia chau mundu mismanagement ya mupaya paya wambe wonekie ni mundu wambe mu amina ku mismanage wabu the entire treatment yenda we compromised nundu mu maybe anatolikito ba ni wa mwoba nai no waendecia ha misu mu maybe no kwati accident no amukua minulkanitie chau chongo mu no amongela chau spinal injury maumisi yangi kuni twasia mala maingi tu make sure ni twakwata skill to notethecia mundu kuita mundu baya musi kenda no kisawa kwata ni musi ndukekie mundu ndukekie maiyani ndukekie muthanga treat bleeding yaku ondo nakuya oso kitambaa binia clot ya formika no kwikata dakamene kungama kugwa tu no sio kathio kwa ndakitari waku kanengwa ndawa cia kutethecia chau uitio tuende ni tuisika na pe mbanga ingisi kitika hata cia kubya ni mwaki ila mundu abya ni mwaki faith tweka hata ba musi tumba kiukiritu tukabaka ndawa ya usia kama yo ange magomba mutu anga no magomba mutu niwisi saingi mundu ni withia mundu mayikwa juta ukethia sana iliana wikilia wegwa mundu ni weka kindu ni wali kwa enda uyetho mukeki asukali ukegwa ni wikie ukomba muthanga so ni maundu andu meka na ndi sikwata bya museisia witu mundi kana o maundu awika ila wabya kubaka ndawa ya mayote si ukwaekia mutu wanga no sindu taisu ni sailite faith asante maundu asu twendeye mali kwa nicho kitumi ithieta mbaya mukamba tumeka lakini no ese twabeke ndo tukita civilization no twende tunasoma tukauma ku ila wabaka muovu akumu mbe wenda wamba tatazi ila wanenga muovu wa mismanage kana wa maltreat muovu aku from that early stage nesa wenda wa compromise chau treatment yake muovu abikaba ya hospitali umumbie kitau chaku mutu wanganu mutu wanganu kendo chambe ni twisi no kwatana ko kitau chuna kina ila ipya yapya kenda nondo mabya mena degree pe first degree second degree na third degree so twasiona no first ila we paupe na kigu kuwimba wekata wasovya kistiki layer muwilo ko vikasibitali wamba unenga ndakitali ya wakwikata kumya nganwe no yumie na nama na no kwate ndi na kikonde cha muwo wito so ila wabicha muwo sibitali ena mutu ena ndawa ya mayo wende ndakitali elasimika kumya kendo chunundu umubakie na kino utethi kwa muwo wake so no amandie a better way ya kwikata ya kuita kitauki na nilani kwikata ni kumya bu muwo witu ebite wakabya kanini that called it first degree na abite wakabya kanini kalani ka kikonde wa mumbi ya chau dawa ya mayo wa mumbi ya mutu ila uko ikumbwa no ngina kienze kelikendeni niwe sine twa compromise kitaukito kuona baya nzani yobosia tukaende ya chau mabinda maitu no mongeleka ko mabya maitu baya musi kana makunwa ma shock no isema na wengine tukwata shock kuka no kakonde kaumeka neto kuka twike the right management kendo chambe la muwitu wabya kenda ni mauta endewe ni mwaki kendo chambe kila twaleta kuka niko manda kiwo kithitu dukoso kiwo chuo kuvikio mubibi ombi omwete nacho no kipyo no ese mala maingi ba amesiene kendo cha muthemba usieka pe andu matama ni ambanga na matama ni ambanga mutwenu wikalata wachanganyiki wakambi akeko kindu yani we akita kwigara oneke no weta na mundu so mala maingi ni to kwasiara ila muwo witu wakwatya ebya
osa kiwo kithithu manda kiwo kivyo kithithu mano na kivyo na witeki mala mingi mbanga sekeka ndukaenda kusemba kwika kindu ne ise kindu chambe ni kusisia danger kila chamo bibya kioba nikite so ndukathi utethia mundu na akutwike chao muwo ko unywa nonde mwatwika wo no loko wende kaje yumu wone watwika muwo no loko kitoko kwa na onde matwika so the danger becomes bigger kana kila kiumke umikara kitwika yue chane ne panundu cha kwata ndwele kidhandanga so at this time nitwenda muwo endwe safe na kuwe safe nondo tasi yake no chambe ta mwethukisi elo nengane huduma yambe you are safety first twasi yau kiesongu kwa yani usalama wako mbe onawaisi alando mapewa sia mwaki wende ya mundu sio ambete iko nangwa onakathi mwaki ndekata ndavia no ndo mwena alame kuikwita na ndo ma alame na wa corona mundu sio itha yes yebyo kundu kathi utethia mundu na kumwe mwene otiwe wina thina twambeze okutethia so no sio kasisi ya danger ila si around na wamina kwa assess danger you ona muwo waku kiwo ke chamo bebya kioba webeta ni mwaki ni ngasi thina ni yabuga ni mauta makuwa kana ni kalai kama ndasi ke kana iwa nai osawiye nesa kana wambie kata kumuitana no kilo wa muitana fili ona ni maundu mekika wa muitana no se mundu abyane concentration yake yonde yashoka woka ukapeni na campaign nikasoka ukende aneta kama disturb mentally itawa kala kaho bwana mutu wa wakili wa mobedite ama utamamu itekia mukakara mukadela ko unyonde yumatika so kindu cha mbela wendi danger peta kila cha tuma kindu kikika wendi amu akwa atemwane kapi osakabyuka yote you train that to minimize risk si to mwene nondo ndo so ya mu we mu so casualty atwika casualty is safe na kwenda na we safe noto no sisi amu no avia enda ikalandi ekalila chao ndakathe au mekalila kalaika mekate athie kalama ndasi ona no to sisi atukasie ya chao maundu mamu the mbosi la mekika so mu witu wabetanga danger osa kiwu kana running water no uthi paita up kenda be ikone pingwe ya kiwu kete uke etha baita up tabakigundi la mu itikisia kana mwikiebu pe andu angi advanced mena ice packs no se okeke chao mo waku ice pack kateka place ice bag ni la Fiji ni la watanukila kigo kwatanukithitu kindu chambe ice ni ambe ya utethesia ku relieve pain kona kwa wo kyakele ni tethesia ku keep the place safe kwa imagine ju mundu la wigilelwe ice pack no la wilelwe wekiwe mutu kana wekiwa Colgate mabika sibitali uwambie wilewe ice pack eyitwa metoke enuke na kuwabikie tene waubikie tene na wigitwe mutu angano tuyamba tumenya time twambe kumbwa mutu tuthambie muwo na ne ukutake time na thausu utonenda we compromise life ya mundu ngewe bayanza kwa ile twasia proper emergency care ni tethasia nundu ni kindu chambe mu asubwanesa initially ya mesiene ngotumi ubo ungwenda ubiki andu mamisi muwa yitwa nesa mamisiene ona oga sibitale mono make memba mechao melaisi kute paya wa mpaka mutu toke tumye mutu twambie kudili na kitau kinenange na nundu nonginya kinze na kitau kikae mundu reaction kindu chambe pest that it has some chemicals na fluoride ndeni so fluoride ye react na chao na kikonde so nonginya ebibi tuyo ba uno nditwa ni kwate twende na usoma maundu maingi pe mbanga yikitikie kwi iyo ni kwate wonia mawone maituma abilingi wa mawo mwendo wa saumwe kwi anduku yake lungu the atokie na nimekwenda otethio kwa ndabye yu asuna mo maile tha mekia atanika ndana mukuyita na maikaende na mundu asenye ndio songa baba na balaonje bayatoka yu andosema ile ku wa advice wata mala maingi faith ila nye personally ni thukumane shika ya musalaba mutune na maundu muthembo twekane tu form ya sindu sita wa camps andu ani tumuma setu kama form ya camps katika skulu makanisa kana pandu any social amenity na ila ndo amepau kindu chambe penda abe safe
nundu na inge na kindu chonde kitwana ku kabuni chau no makisie ndamenthia ndisu yende kwatu kokwo obumai no mwana one na ndo ama mata hapa ni tu advise ando ama ikasioke ni tu finda na challenges mbinge ila tu kwa tuonena na ndo mamu thembosu na kega coordinator kwa bani epo ni ukutabia ni tu thama cia mundu mundu na unete mwendia no siokie wala mumumisie mundu wese yu twambio mi yake miao isu ni kwenda ku commit suicide ni mundu nundu ukuta ni uwendo baluka na waise bakwike imani wendia mamba kwinzani kana wendia yu kutone ngo utoma kunika nombe na ni to advice ya mundu ila wewa athame asuna ataalamu na mami na umuya athame ni mese ni misio miao itona kwatiania na maundwa so ila mu andua mekombokwa mewa mathami kana ethanusi wenda wekata wabitia kigu mwewa mwikakililevu na nibo be nzia oila mutono kwata umesia itu umesia ina na muyati ya undu mukwiwa nundu mala maingela mwabitukana no ngithambanga sithiwe na ibindani thie ya mbuga kana ibinda thie kigo kingi tu ya ndo maiko thiko ya mpakupe na mbusi maike utubia manengo time twaisi ateyo ni tu rescue te muunga likosia makuweni mundu alikile andio thambia na kwina kigo akua ni kigo wetu asiambua ila yiko tu avoid ko thimbusini ni tu isipe andu meote bata no thambo ku misimaenda mbusini makayubwa anginongi na mainge nengo nature time yayo thikata kivuno kiutheta na ndu isi yuko na maundu mako ila kutena mbanga cia sisi kanika history 20 last year twaise ngale alikile kigoni ya sema sako ino risk tutona ku avoid twikalike bandu tutona twisi sana twaleta kusia tusise tusubia mathayo maitu nela tweka utwenda twasia ni twa increase chances cha survival na twa increase na twa serve humanity nundu iloli chando kigoni na usine gusie ila we ya munana tukathambie na no wene kiwe kinge ukete kwikata kweli cha muisioni so ni try tusisa tukaekana na maundu ma kwika maundu ala twae watu ikeke yeah na indi nundu twende na kumina nenda Eric ututabie mundu withwa ndenda kubikiela wakwatwa ni mbanga ya mituki atonya kubikia hata withaba no unengane namba yaku ya simu kana kwe unengana isu ya 99 kwatwelese yo mundu wendo kubikiela wakitikiwa ni mbanga kana wina andu ange kuya misini matonyo semba makathini kia mbanga isu kwao yunye ta mwanzilishi wa kikundi cha Rixmed Emergency Services ndi namba kuyana muno lakini within Nairobi na Makueni in case of any emergency nina namba yako ya simu Faith tekoma uko na wasimu simu uko na ikakunwa kukayo cha uko niwe simu ninambio kwatwa ni wonu mbai ni ikata ninambia ni mpe mwana wakwa iba wambia kwikata kungathu kaite ikata nito nidi mutu asili makulu atu endhanamo na nyendile yao sa simu ya mundu na nasia simu ila no saa yambe ni simu ila ndesi na pa ya Makueni ni nendhabu pa ilobi Patricia ni wendhabu na peo timu ingite ba so ila wakitikiwa ni maundu ma muthembo na ni maundu utona ukwendo instruction ti lazima tokebu nitunenga na instruction namba ya simu thipo ningonenga musiaisia na wamino kuna na simu no kulie yote because twenda team yakwa ni trained na all type mundu kusia kana kawau emergency sia kila muthemba ni to handle ya na nasi ni freelancer though ni ona ofisi munini lakini ni freelancer dinamba kuyana kuona na maskulu ni twenda tukatrinyisiana hii ukakana kiana kesi maundu ma kusubia mu kaika kama muwami ni andu emergency care ni passion mundu aminoma na
ila suwa mwe faith tume ba studio ukwate mundu aingathuka ba nundu ni wakwata skill umutethesie mundu usu wone kilathi one ni wononge ndwetia niguo ukoso dinake na peke no kingi ni nenga musiai sengamuya peke ndo twita good samaritan law ila okay mana mingi tuona ando ni hasa mundu ni polisi niwe ninye ni nake ninye ngima ni siende ndukakie peke ndo yetu good samaritan law kana muya wa Samaria mwema Samaria museo muyawo ndwesa kwobwa osa mutu asibitali wabikabuke kindu twa handing over iya ndakitali nya mundu ne mwendi yikona nona mutabye kila wona ndukongelele na ndukaole puni boto bitasia kazi hii mwana ewe akimana nduka watu asia walienda we advocate wa mu kana ugo ila wosa mundu mutu asibitali nenga ndwe obwa ndwe kwatwa na ndwe etwa witness kufika witness ni optional by the way ndwe wai nundu niona mweti na ngale na kimani wasenye nini epetete na nona na ina somi skill ye na niwe gara ningwenda we ngotethi so no se tukekala twisi kanape muya ukava mu Samaria mwema na twabika twikatie mu hospitali mala mainge ne tukwata cases vike na ata no pende andwe 10 oyutwe maili aumbwa bu na masemba no se okay anda kitali nye no ndia mundu na na shughuli niende tewuyani chau manondo mutethia tafadhali wenda wa mutethia na mundu sinda kolwa niwe faith ni baani ni andu ngilina matwana kwa cia mwana ono ambikie nesa na kangunia simu akaambia ngai yakwa thime ndeto esithie wakali ndathi itoetie ndukende kuibwa na ndukende kwikata so ila services sito cia training nundu ni tweka training katika school katika ma workplaces ta company nundu andu maitesia ni nambanga cionthe cia mwaki na cia ki uima wa mwi ni tweka training isu at cost so ni asia namba ya simu undu wenda service yakwa ni noti muonza ile 5 nana imwe nana muonza 3 kana noti muonza noti 6 noti 3 kama tabi kwa Kisungu 0725 818 733 kana 0770 688 063 na mbewa mekuna no wasiliana na kwa kanaona uisiliana na Patricia kana timu yakwa onde balamai nyendi biased timu yakwa nije kutwa wewe ndina mukamba wako na twathi Kisumu peo waku twathi Kikuyu peo waku twenda mbayo nde ibikiwe nubo na twikale twesovete na to minimize chao mawo katika society yetu. Asante. Ni asanti Eric kuma Rix Medics medic ni wethi wa atubundesia maundu kipathukani oma kwisiania na mbanga ni gwata musese witu ni wa soma na wa manya undu wa kwisiania kana kuthinikia mbanga cia mituki ila wilelu ni na ila wepumusi kana uende na maundu maku ma kila muthenya nyeni to Faith Mackenzie wa Mutunga na bwibo tubika muthia wa kilungu kitu cha amuka muthenyani wa umuthi tukomana ingi mwendo wa saa mwanza unengelelie vilingi wa mobo endea na kwilo ila kisese chaku cha Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Inu ni Mutongoi TV. Alo, kwa ingota simu da kweka na haraka wimbo mbete muno. Hatuikio na mundu akwata mbesa ndesa uzamali nesa ni utinde wa ukoni wa timu. Mwekene ya mbesa na nenge yoke lake voja uthukula ivoka voka iso mbeso ndesa wibinge wiweka nundu ati na muisi atiethe na wakwata ni thina timu nuko niwe wakwata wewe mbesa iti siya mala hivo unu nalikile kia mali owa na ni mali ya kuike yebiti hende kitai pumuzi kwenjuka notu ine polio kwe mundu ekolona mundu akwane walela ndambezi othemba dia motabizie ndambeye kaloza timu akunye tukambezi siya na kwa ndambezi kwata skiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikete skiza no yati ise namba 533 noti ilinya mwanza kwa nyanya imwe ta Mutongoi TV nikenda kwailia unyai cha wito wa movo tune uoni kana wendekethio waku yulu wa ilungu situ nena nia naito kwesela complaints@mutongoi.tv.co.ke netu kuthinikia ni muvea kondo wa kutukwata mbau.
Biz, Idhembe, Moyo wa Wadhi, Mbelekanwa Nonge. Yu kilawa kwa mbelelia nginya wa katano, pa